Sanibona, igama lami ngu-Amathule. Sizokwenza ukutholwa kwama-congruent triangles. Esikudwebelile lana ama-triangle amahlanu ahlukene. Engifuna ukukwenza kulo mboniso ukuthola ukuthi yimaphi ama-triangles a-congruent kwamanye ama-triangles. Ukuthola lokhu ngizobhala i-congruency postulate yethu lana. Siyazi ukuthi uma ama-triangle amabini afana, ama-side akhona ayalingana, ngakho-ke leyo yi-side, side, side. Siphinde sazi ukuthi a-congruent uma sine-side, angle, side. Bese-ke uma sine-angle ne-angle kanye ne-side phakathi, loko kuyi-A as A. Ngibhalelane as A. Uma alingana siba nama-triangle a-congruent. Bese-ke okukugcina uma sine-AAA, sine-AAS nayo i-congruent, i-angle, angle, side i-congruent, noma yiphi yalezi zichaza i-congruency. Manje asibone asibone ama-congruent triangles, asibone singatholani lana kulama-triangle lawa. Kule triangle lena, u-triangle u-ABC lona olana sinikwe ubude buka 7 no 60 degrees kanye no 40 degrees. Indlela ongacabanga ngayo, sinikezwe lana i-ASS, sinikezwe i-angle side lana. Ukuze sibe nento ezoba congruent lana, kuzomele ibe ne-angle side nayo enikiwe, noma kumele sizibonele, kodwa-ke ngiyacabanga bangasipha i-angle side, kodwa-ke kube yinoma yiphi i-angle side kumele ibe ngu-60 no-40, futhi kumele ibe nge-order efanayo nalena. Ngeke kube u-60 ophansi bese u-40 ebaphezulu. Uma u-40 anohlangothi oluka-7, lokho akufani nalokhu, angeke kufane nalokhu lana, kodwa lana uhlangothi luka-60 degrees lisohlangothini lobude buka-7. Manje-ke lana uma ubukile lena uyayibona lena ukuthi injani, inohlangothi luka-7, kepha ayimanga njengaleya, ino-60 no-40 nayo kanye nalo-7. Bese-ke uma ubuka lezi zombini zicishe zifane, mhlampe zona singathi ziyafana nge-angle side angle, lezi zombini, kepha-ke zona zombini azifani, ngeke zisize laphayana. Bese-ke uma sibuka le ephansi, lena ephansi nayo icishe, lena ingakuheha kanti akusiyona, yona icishe ibukeke njengayo yona leyana, kodwa uma ubuka lana akusiyona. Uyabona lana ukuthi ayiqali ngo-60 njengaleyana elaphayana, ihlukile-ke yona. Ngakho-ke ngeke lena size sithi i-congruent. Asibuke lena, buka-ke lena. Uma lena siyibukile lana-ke sinalo uhlangothi olu-congruent kuleli, bese-ke uba no-60 degrees lana. Lolu hlangothi lwethu lu-congruent kuleli hlangothi leliyana luka-angle ABC nangapha, bese kuba nale angle lena ka-60 degrees, nangale sinayo i-angle lena ka-60 degrees, bese-ke sibe nale angle lena ka-40 degrees, nangapha ikhona le angle ka-40 degrees, yona le angle lena nangapha ikhona, ukuchaza ukuthi a-congruent. Bese-ke kungangabi sobala lokhu ngoba kudwebe ngendlela ehlukile, iguqulelwe lena, kodwa-ke ungaqagela ukuthi udwebe umdwebo ukutshela ukuthi kwenzekeni lana, bese
okokugcina uno-40 lana degrees sesimbhalile u-40 degrees ukuthi unayo 40 degrees. Ngakho-ke naloku kuchaza ukuthi loku congruent. Ngakho-ke sothi triangle ABC u-congruent ku-triangle. Lana-ke qaphele ubobeka le mniningwane lena nge-order. Lana siqale ngobani? Lapha siqale ngo-A. U-A uno-60 degrees, kusho ukuthi nangapha sizoqala ngo-N ngoba u-60 degrees uku-N. Kwamele a-corresponde lezinto zombini, kumele zi-corresponde zombini. Bese-ke okwesibini i-vertex yethu laphayana ibe ngo-B. Ku-B ilo hlangothi olunganalutho. Lana uhlangothi olunganalutho yiliphi? Lolu luka-M. Lokhu kuchaza ukuthi u-B ucorresponda no-M ngoba bayafana. Yabona u-M akanalutho, akana-angle, kanye no-B naye akanalutho, akanayo i-angle. Ngakho-ke elandelayo ngu-M, ngu-M elandelayo, bese yokugcina-ke sekusobala ngu-M. Ngakho-ke u-triangle ABC u-congruent ku-triangle NMO. Siyabona lana. Ngifuna ukugcizelela lokhu ukuthi kumele wenze isiqiniseko sokuthi uthola ama-order ngendlela efanele. Manje siyabona i-vertex ka-A uhambisana, siyabona ukuthi i-vertex ka-A uhambisana no-A kule congruent triangle lena. Vertex ka-B uhambisana no-M kule congruent triangle. Manje-ke ungathi ubude buka-AB bulingana nobude buka-NM. Uzobona ukuthi lokhu ziyahambisana. Isizathu salokhu ukuthi lena yi-angle side. Ngakho-ke lawa womabili a-congruent. La ma-triangle lawa womabili iwona a-congruent-ke. Bese-ke manje-ke asibheke lana. Asibheke laba bobabili. Lena sine-40 degrees ohlangothini oluphakathi kanye ne-angle. Kubukeka ngathi lena yi-angle side angle lena uma ubukile. Sibuke lena sino 40 degrees no 70 kanye no 60. Ungathi hayi lana u-40 uphansi laphayana uphezulu. Kodwa-ke khumbula izinto zingaba congruent uma ungaziguqula uzisunduze noma uziphendulele. Manje uma ungaphendula lana uzothola lokuyana. Lokhu bokungeke kwenzeke uma bowungayiphendulile le triangle lena. Manje-ke uyabona lokhu kokubili, ngikucacisele lana. Uyabona kokubili lo 60 degrees lona, lo 60 degree angle u-congruent kule 60 degree angle. Uhlangothi lolu luka-7 nalo lu-congruent kulolu hlangothi lolana luka-7. Bese no 40 degree angle u-congruent ku-40 degree angle. Sikubhale phansi lokhu sithi nalana ukhumbule ukuthi sibhala nge-order ne. Sithi u-triangle DEF u-congruent buka-ke lana uzothi u-congruent kubani? U-D i-vertex ka-60. Lana-ke siqala ngobani? Siqala ngo-H lana u-60 uku-H laphayana. Bese siya ku-E. U-E uyi-vertex ka-40. Lana siya kubani? Sizoya ku-G. U-40 uku-G ngalena. Uyabona lana uma ubukile u-40 degrees uku-G. Ngakho-ke kulandela u-G. Bese-ke yokugcina ngu-I. Siyakwazi lokhu sikwazi nge-angle side angle lena. Angle side angle. Bese-ke okokugcina sinalona shem ohamba yedwa bakithi. Lana ibukeka ngathi ayikho congruent kulama triangle lawa wonke esinawo. Kuyaheha kona, kuyenza ukuthi ubone ngathi le triangle lena ingafana naleyana ephezulu yokuqala. Kodwa-ke yona ayihambisani naleyana ngoba i-order yama-triangle ayifani.
awinama corresponding afanayo, ngakho-ke ayifani lena. Uma ungazama ukwenza lokhu ezincwadini, ngeke ukwazi ukuyenza lana. Mhlawumpe lapha ukube beku-40 degrees bungayenza ihambelane nalezi ezinye, kodwa-ke ayihambelani ngoba u-40 uhlanganiswa no-40 wenza u-100. Le engilena ingu-80 degrees nalena ingu-80 degrees kanye naleyana ingu-80 degrees. Wonke lama engilawa afika ku-80 degrees. Manje-ke lana ayihambelani, uyabona ukuthi ngendlela eme ngayo ayihambelani. Yonke indawo kuno-80 degrees, kodwa-ke lena ngendlela eme ngakhona ayikho congruent kwenye i-triangle. Masibonani futhi.